Preston Tanson. Uba Disparsing Rani uway na kinuwan RTI na kajilla ulat herting uba Preston Tansong uba dayru usembut Menteri Barim Gajilla Migalaya hakisnem baladep hadian makanakalyang jong uba Disparsing uladep bat penpaw ka jingja jong kapisa kabalong sa hulay kluting ka kapisa kabayade ba ka jingplut ka sorkar jilla hakapor ka jingwanling shop ka jingpang COVID katkandai hakani gajilla uba Disparsing loong ba umday uta ubriu babiye kumbabiye uba Preston mancukren kat shabalam na marba uba Disparsing uday unong wat daw parukam ba uday utaw activist haba uyeng halor ka nongrim ba ukren bet ya ka jingshisha Henry ka jubab ka ba uba Disparsing layo hakani ka way ka mat jing pensay na katanat ka kwat ka kiyahi kalong bakamla ban ay ni not applicable Ngadon ka jingshisha kalong ban pensay ya ka jingantho jong Preston Thompson, Deputy Chief Minister, but jong konram. Habide binigi RTI bala adep na kataga habide baka NOC jong ka NPP office, but ketuka South Laiklur bide COVID. Ika juga por ngawan hangne da mensi masuk hia namar ba donru kaleng-kaleng mentag la penun kam ya kateng jonga te kata kalong masuk tak bahana kaleng jonga hawai ngam bisni ke jimbodan kam re itu ki briu ki ba don sekawi kaliang buat ki kentho yang ngai ke ong ba ubarani di tang stamen kapor banga keren ya ketuka kasino ki ong barani syat hiat dari NPP di mentai kani sau kulai kelur bobon ki ong ba barani wa syat hiat ha kongres lane au delba di kani ka akta apa yang mengai asngu keleng-keleng kira ai ka tengjunga di bapinya syai pi pai ba baro ba nga barbo nga saiken ya kani ba na keleng junga de Riew Marwei bomdon Paralok bat bomdon Nongshun kakam junga hi kedai kakam ka ba lut na ka pelale jong omdon hi ka ba yarap ne nos nyang lem na benta jing te jakam junga nga de Riew bobet akar kom trikam dada kikidor ngai lek ban penbet dada ngam pen ngam la penbet nga kriya senjon kesediam ko melek kai football aba no kuliar ba elek kai wo Riew ne kadem Riew bobol ki ai de yellow card te dada kimla ule free wise no de card kata ka kamram junga ro kum aktivis kalong hak tar kom te bapinya sai kedar kalong ba na kadang junga ngam don benta berkino political party po mikalia aba wat yala deru adu menta ngam pat yathu ba ngatep buat hano ta ka de jinglong jongan na do nang thna adu menta te kata ken sha jepi ba ya jingin taw jempi nagala jonga ngam bisni ya gino ki basim kaliang ya ka banga ngale ya lembaga RTI ngam bisni kata ande ngasu kia yo lese kawara kata ka jing sosi na kiwei bat kibri ki basha kan tho te nangkong ya hne ngawan ban pensyai habede bat kenika jingkan tho jong konrat sangma habede bagatika RTI bangayo na po muda habede baka jing sna ya ka NPP office te kumas pinkan ma yo phi ba nakaliang konrat wong ba we utaw aktivis uba kren kumta habede kita kikot slau wong ba kikot slangi biang lut kata ding jipen sai na konrat sangma kikot kislagi mai biang lut wong ro bang imyo kata jing patha na department banle ya gane banle kata ka bosusi kalong ba kat chief minister ka jing tho kala ayo lupa na bakalis agreement bat ka DC office kalis agreement la ken sai ba shwa bante ya ga ya gano jing te ha po ni ki list area lani kini ki European Road lani kini Korean Revenue Land kide banyo jingbit chona DC office kata kade jing tho ba ukona sama bai ban sai kata bakala don lupa ka agreement la tho sai ba kini tung sim ya ka jaka kimla ban snai kano jing te klem ga jingbit na po DC office dei ka balongo kalong ba ukona sama pade wong ba ngimyo jing betha ke kita jing betha kapau ba kono samar umput tip ya ka meaning of DPR
detailed project report. Amar ngayo lembaga RTI, ngayo lembaga DPR. DPR ka ken syai begitu gino gibayo benta nei hakano kerja ka lembaga krimen ni lembaga jingtiet ni kidi ben penbiang ye ikut isla aswa banyo NOC naga muda. Dari bangayo naga DPR ukondat be ben syai bai kani. Abangayo ya ke DPR ka habang syek ikut isla kamdon kata ka NOC ka bal ajing bid dari DC office kat kum ka agreement balai soi bag DC. Kata kamut ki naga parti NPP. Kata ka kot kaslan ka bede badunyo jing bid kamdon kata hagi DPR. Pikuno konrat uang bangi biang ikut isla. Kata kamut syutep ya kot hamut kat sebalai tep itai dokumen. Apa pala. Balai mas pok office muda. Uang bangi mio kano ka notification ni jing betha. Rek jing betha kata apakah agreement kalau batai saya kata kin gede jing betha ya parti jong piu pinle bro kam. La pimget ke DPR ke bangga. Kata di kunung kong apun syai syo konrat ba what you have itai ko jisla jong pi apa pala. Ba pite ba pala ka pa ba pi palong fit commission minister. Kaan pi tawi ma pi ya ka building bailo ndri haden balapan pada ya ka DPR PMI tu ko jisla kot kom ka lease agreement baga DC bla to syai ba ashwa bante ya ka no office jingte ne de banyo jingbin na po DC office kabar ba Preston Tansong deputy chief minister Preston Tansong wong ba way to disparsing Rani boleh umpan di syai yang kata boleh mani kendu yang habede kata jimplut supply klor dan balai umpan nangi kamu nakasti konmen kalau kena gijing pelut pai ba pide ban syai kata naklang jonga ngamdi puri uba biet ma pi pestun pi kumba pi ton kam hab ya kerteng la jong ma pi dei pestun dan ni tono so mau be pin shuther kat sebelap kat sebasem ngade aktivis ngakren be gijing sya ngawat ya kadau omdei kuma pi nget ya kajing singiu pinggit ya kajing beat, pinggit jo kajing kauput. Wat ya kada. Ngadi beri buat ya kada. Ngadon kajing sya kalong ba ngalafai ke RTI. Apa ke office jong director anti health department. Kini ke bangafai hene ngalafai pon kalong ba ngalakin pan hene kalong ba. Kaya hene point number 2. Ini ngalapan saya ba kindly provide me information along with the total expenditure bear by the central government due to COVID-19. Ini ngelapan na po ka health department. Ngamday nga bampan na pi Preston Nongshun pi dim syai kata. Ngalapan. Pi piong balay pimpan na state government ngalapan. Ngalapan. Dari susi kalong ba kata health department ha jaka ban ai syai gile gumno hne yong ba. Wait, number 2 yung not applicable. What is mean not applicable? Apa ni state department lang ba directory not applicable? As per the RTI Act section 6 subsection 3, la kren syai ba no PO la ban transfer ya ka RTI application sa ka QA department. La damde ka syatri jong ur la ban transfer siway as per the section 6 of the subsection 3 of the RTI Act. Boleh transfer. Boleh shoot on not applicable. That means there is something behind the screen. Dan ye halandet jong ane by pimla ban not applicable. Dei kane kapon kaba lai pada. Habede bag jing pelut sanpho jam jing ai sanpho jam Marwei si bri bayap. Ya kane pada pi ajing tip sanga. Pi ong la transfer ya kane ka RTI sya ka revenue and disaster management national lasmia ya kane ka point number 3 pi transfer ya ka RTI ka bangapan nama kamha stri jong director of health and service te pi transfer dari balai kane pi transfer balai kane ka transfer tadi dak jingli ba ba are you Preston ong ne ba balai pi fai nangi la fai pi ba Dek kajing start jong long ngayo lang sa Delhi yang jing yo jong sa Delhi long business jing yo jing tip jong sa Delhi
Hen mengang mobil ngadu beri bawat ya kada umdai ku mapi pasungit tang jing singeu ke jing bit bat ke jing ting khawput tadi bang pensai hakju por kani kadi ke benta ke bang sukhia ai habede bakani ka bat kani ke tadi ke pon ke bang sukhia tada pi wa daw yang belinga ngamla wa daw ya pi kum gormen la tremet yo menta san sinem kelele ayu ha pun bagi kam ke pending dah wa daw mga alif singum no the motor pending ka assembly ro pending smart meter ro pending highway ro kate highway mentala apo highway nyumel asnayi ngoi di briu ti suruk balik ke jam tu boda isu ro pending ka kam no araja khat pra do menta pratali prajatri ki puas ro phimla banthem pilayu phina le government ka mining ro pois national kata di ke ba nak lang jonga nga sukhia bahai ke ne ke ya ke ne ke jing no jong phi nga la ka no nga ba ya phi singum no ngawan hang ni dak jing sha bri bawat ya ka daw ha ka perkhat kasi kumbong scientist na po Japan na bakawan po silong ong kasi are deep intelligent and ancient ibrio kidi kasi kidi ki ba start ki ba sampang ki ba mandai bat ki ba jeliu ke jumo jom khat ndrei menta pada ibrio kilong kinget ha ke jing singeu ke jingit biet ba ke jing ting kata di ke masosi ti nak le nga ko aktivis nga kentu ya baro kinong mikmat haba pipoi ha ka benta ban poi ha assembly da pensiong norim kum nuksang ai nuksa bagi kinong mikmat la di ke MLA ke de virsu thu ye gani kata ka di ke ke banga nga kentu ya baro phimdei kamdei ka por funicular ye gani katai dei wat ye kata benengkong kada kolong sibung ai nuksa dadak sikim bodon tong lumtha ka income ka poi do san lak chisnem per capital income ringi tang prapu jar snem tadi semua dia ada buat dia ada ke air transport ngieng ne ke air transport kau wegar plane jis ngi mla pendap ka tripura man la ka kanta ka ya ke plane buat dia ada we ni ki ka ni ka ri jingri menshwa hapor banalong school step pilek keleng kasi ki pelang shalom i dari mari pendu ke school step menta pilek keleng i belang masi shalom balik ke jam ta war ke ni kada ke education menta ka education ka akhir ba war ni kada ke ki ni ki ken bad dawai la daw scientist po sia ar la ban supply ken bad dawai keleng ke perthei balik ngi la ban sumari ni ken bad dawai war ke ni kada balik kim soy agreement baga baskar bangla ban penroi kayo akut jing bordar war ke ni kada ka spot nadu aja sifeu la ta wara polisi ban ai kam arpesen ni gibriu ki ba de ka spot nredo mentam pois no bali mu ade kada kene ka yeu ka hat menshwa khat arbaje ka yudu nam peli khandai baje ka polis bajar la peli dari menta si baje polis bajar pat peli new baje men briu su hayu do li mu ade kada menshwa long football polo briu dabbet menta long football don briu su beli mu ade kada kata ka unemployment problem nan ta kum ka tribal identity kata di pun kam ha ka tourism meneng don kam ban penroi ka tourism ndrei haba ong warra ya ka an ki ong menan ban blok ye kali ki bawan spo mikhalia di so kutang si ka de ki ong no ne ka government sibu da ka blok ka asam pada tang apa jerobat nile kum no ngi ndrei ki dim su thu ba ngi ki tribal ki bol ajandu ni don ka hok ladak sekarang dia ka itu yang ni ya ki SC sisim la Pakistan la kut ka SC ndai ni ka si hadu mentang na yo ka ST tatos balai mai di tribal bakari India kari ka pang ka peniro circular hok kendai spa nyu kusan baki tribal kila ban kalaniam kat pomon re ya ka ST nam la ban wek kata ka di circular banga aktivis ngatip ngawat ya kada ngakeli na po ministry of Home Affairs balai ki ST wala kala Pakistan ni kinang yo kadan ST de ki ai jing tho sanga ba de na kata kada de ki jingli kalong balai na sekarang kami khalia kam thawi ki an ba ki breu ki barung sekta area kimla banyak palat
naga tu kajaka di banne be si jaka nang bangi ki beriu ki im hangne gila ban kamai ke ma terusim si jaka kitu ki lokal gila ban sim galeng balengi ngim la tribal jadi ban takin ka an bala ban aikam ai jamil ki beriu jong kata de ke ka banga kan tu pai ba what you get bit long ki baslur what you kau put what ya kadau ka perkhat kasi jongi oi wan lo beriu seperti ban what ya kadau de hadu mentang i ba perkhat kasi la de ku bong tu nong penusla ki wat ki nong shalong nong selong ni ki nong sadien kam de ha kayo akot ki sadien gede ha kajabi kata kalau ngakan tu ya ki beriu baro ha pijit you know mikmat da wat ya kadau bale ngi jit you know mikmat ka ek jing mut yo MLA kemut member of legislative assembly legislative kawan lega kentian legislator kemut is a person to make law dengi ki pai ba angin perkhat kata de ke banga ka kentu ya baro nadu ka government hadu ki pai ba ha bale ke no to wat ka daw kata de ke banga wan hang ne ban pensyai nang ba mapi pensyai ba disparsing de Rani de beri bawa ka daw bawa Indonesia na kale government what you can talk lumar ya manga ka don ikut selagi bayang banga kentu Riew pai ba ha bale ke no to wat ka daw kumbangi kasi ide gibri ba start ba simpang ba la ru mandai penon kam ya kata what you need bit what you think put da what ya kata nang bagari ba jai ben Riew kan tiu habro le tang tin kulisi bot